Kastala ti Vlog! Anya kay pare, mukuling samatan nga iderbe, to'y darisayan mo. Di pa'y mabalin, pare Bantor. Kurang pa'y ti kondisyon na. Adda ka mo patgularit dita San Pedro, inton fiestada. Kano ay? Inton kami kadwa lawas, pare. Eksakto. Mayat nga rot ah. Mayat nga raw, pare. Uy na, siyempre. Ano ti pare got? Awan pa'y lang ti naurno ko nga ipustak. Ay, daytan ati imas na. Jakmat kahit nga isalog nga awan kwarta. Sayang na ay. Namag pa'y mga bakday ta. Pagsubutan. Ay, una, pare. No adda madilihensyak nga iso ipustak. O di sige, ilaban tayo to, pare Bantor. Sige, tagrimidyo ak matitipos tak, pare. Ay naing ko, dagitalatan baud mo, ti pagpagalam. Awan pa yan maup-upram, kan gastos la dagita. Sumardeng ka man ni Relinda. Di mo pa kibiyangan dagiti baud ko. Agasam dayta. Kundi vitamina, dagiti manok mo. Nagngingina Sumardeng ka! Nangingina pa yan ng bagas. Pakaringgura maya. Kat jakmat daw dawatan kan katigat gatang ko. Senyor Ingo. Ni? Pudno dayta, ngam imbisa para tao, umun-unapay tamanok. Nagadukat ta mumon. Kita amman talangam. Nakangat nga to tabagam, Senyor Ingo. Ngata. Kasanumat nga main. Imbag pa'y tay manok, taag vitamina. Ay ngam tay akin manok, awan sustansya, tikan kanan na. Nagadulakit din nga amum ayasi ka, Erlinda. Pud naman, napatpatag pa yan dagita manok mo, ngam da kami akabalay mo. Ay, buwisit! Anya ti kunam? Di, intot ko akit dito. Anya! Pinasganak dagita manok. Ay! Padasam nga ramidon na ita. No di mo kaya ti... Kanya, apay adi mo ituloy. Ay, dadawin naman ng daw ko ako nak. Panawan ka man langan. Bika, Ay, opo aya. Di ko namjak maiturod nga ramidon. Ay, dapat patagkit din dagita abaod ngamda kami. Ha? Saan pa'y lang, ah? Ay, anyan? Talagang aramidot no kunak, Marimeli. Ay, di nan urayin ama puno, anak. Tangurong ngurak dagijay abaod. Ay, apaan na kan Amangan numadiswan na kapayan ni Pari Ingo. Anya? Kabilan naggapulang ka dagijay amanok? Hala, padason na, ah? Amumutan dagiti lalaki. Nagrigat ato bungaran ka dagiti bisyo da. Ay, pagpilyak, ah. Handa kami a pamilya na, huno dagiti baud na. Sa bagay matkit di Diyak pa'y napuutan, anangabak. Lumangabak man, dakdakkel tumanan ti maipaabak na. Tano mga bak, ad-adon tumanan ti maipabalato na. Isupay Into nawan ipusta na, may kanda nga rod, alaman. Hay, kalukwan la dayta. Sa bagay. Kunada nga rod, awan pa'y bimak ng itisugal. Talaga mo't. Di pa kaburiburak launay. Ada maigatang na iti nagngingina akanan dagiti manok na, nga aging ga iti vitamina. Nga mawan pa'y maigatang na iti naimas sa para kenkwana. Nalulukmag dagiti baod na, ngam iso nga akin baod. Nakangat-ngaton ti abaga na. Ay, unay mo't daytan. Unay yan dayta panangiladawan mo, kanila kayo mo. Ang pa'y sumot. Ay, kat, sigan ati gumatang iti vitamins na. Kanayon nga ibagak. Dilawag, ti araramidan na. Ay ngam apaan nakmat. Di ba iam? Angam no siyak, ay, baybay akon Mauman tulatan. Agnakam to, no maipalot na amin nga daken kwa na. Aging ga iti kakaisuna, asapin na. Katidyak kayat launay nga aramid da, no mga bakda iti palot. Kay mapmapanda iti ayan, dagiti babae, aso masala. Aya, Madamag ko laeng, ang makikaidda da kadagijay. Ay, di tanan, diyak kayato na kaidda. Ay nananang, maumaakmat na iti kasta nga aramid na. Ay, katkasaritam anasaya at anak ko. Saan aday ta ti pagapaan niyo? Talaga nga gapa kami no kastalatan ng kanayon. Di kay lakit dilimangan amangan. Day tangarod kat. No saan akong nga trabaho?
No awanin maganan siya, iti panaglaklako, kadag iti nagdudo mga produkto. Anya pa'y nga iti pagbiag may. Tay ko nakngarudan. Pagsaritaan nyo dayta. Makauma. Agtaltalon mo ti asawam. Kan paglinglingayan na laeng mat kanalpas mat ti kaapasan. Mabalin na kumamot ti agmula pa iti mais, wano natang dita. Imbag lang nga igatang tumanan iti usar, dag iti ubeng, mag-iskwila da. Ay, anak ko. Takayumot lang ti makasulbar iti dayta. Pagsaritaan nyo ang agasawa. Anya pare, isalog tayong dagiti do abaon mo. Paibilitan kan dari sayan. Ay, katwa na pare. Kahit adhamot la po namon. Adda, agam na eh. Saan mo ngayos istoryaan ang mga numakadanon ka ni Erlinda? Wan pare. Nakalako ak itiiring adina ang mugat. Ala, wan pare. No problem. Walang harod pare. Dakkal tinamnamak ang mga abak tayo. No siya kabaysa. Okay na agmat Awan mo't sa bali abisyonin ko. No di palaw. Ay, may sakamot akong sintidor. Ipakaawat mo kan kwa na tay pagsasaw ako nana. Saan nga urayan ti madi apagtang sakbay ngagnakam. Saan mo't abig siyat apalutiraw? Diversyon na mo't lang. Agas, ti bambanog ako nada. Ay, ti kunamkit day. Agpada kayo iti aramay iti manugang mo. Agpaiso amap mapanak iti palutan. Ngam kayat ko laing tagbuya. No adda kursunada. Ay, dakkelan tay limagasot amay pustak bakit? Ay, saus. No naabak di pa'y katimayab tali magasot mo. Sana bali Palaging juyak man. Ay, sana kakumpurme iti da ita. Imbes nga agpay iti pamilyayaw. Ha? Ano lamay? Wen, daak ditaan. Basta dilakit di mabaybayan ti pamilya. Mayat mutlata nga adda paglinglingayan ako nada. Ay! Naimbagkit di tamanok lang para palot ti pagpagkalan na. Kasanaw no sa balay. Ay, di pa'y addan adakas. Tapno di ka nagriribakit. Nay, matiumat ti balatom. 1,000 pesos na ita, Saan na dayta ti kayat ko? Ay, dito nga rod. Di ka man inggo. Anyakit din ni darling ko. Ay, may kamangkit di. Saan nakamalay ti kasta, si kainggo. Anya nga rod. Ti kayat ko, isardeng mon ti makipalpalot. Anya? Dayta lang matiliw-liwak bakit? Agas ti bambanog ako nada. Anya? Sige na. Palugudan nakmatan. Agbilang kainggo. Huh? Ngam no maumak atalagan. Agpinnasin siya talangan. Si kakit di mo. Ikan na ka lang arudan iti balatong, di mo pa hilainawat. Sana na hindi ti kayat ko. Tay isardeng na kuman ti makipalot. No sa anak ngagbidot, ammo kod ti kang runaan arason, Mare Erlinda. Anya kumamat. Gapo kadagiti baod ni Pare Ingo, adon ti maliwayan na apagrebengan na. Ta syempre, no makariing, dagiti baod na ti umuna asangwan na, nga agpapan sakbay amaturog. Dagiti pala baod na ti sangsangwan na. Isulit! Pilya, kamot amaysa? Sana kasta ti kayat ko asawan. Sumardeng ka man, Mare Erlinda. Maawatak mo't kat. Dakon bakit? Nasaya taddakan si kainggo. Ay, mailiw kan bakit? Sana ka makirinrin nabak ha? Nay, napudot man ti ulo mo na kunak. Gaputad da saan ko akayat nga inaramid mo. Inaramid niya? Ada na kaibaga kanyak nga idinangabak kayo iti palot. Napan kayo nagbibidyo kay? Saan ko nga ilibak bakit? Di magas kami, ngam apagbiit lang. Nagkakanta lang mat da pare bantor. Wen, nagkakantada. Ngamsi ka, adda ka duwam a babae iti lamisaan. Anya? Ay, saan mat bakit? Saan kanyang libak tadda nakakita kada kayo? Nakadagdagkat kayo kano pa iti radya waitress. Saan apod no dayta? Promise.
Awan nat isem ko kadagitan niya. Adda ka lang arudan nga asawak. Imposible mat ang maaramid ko timbang isukat kan ka bakit? Pulos! Malagit ko pare Ingo. Tiyan niya, Nakita hindi da iloy tayan tayo a video kibar. ni Bayaw Iloy? Wen, apay di mo nakita ya? Ne, saan na? Isulakit di tinangidanon ka ni Mari Erlinda. Naglokon. Ay, okay lang pare. Nalpas kayo mo to na nagsarita ako nam ka ni Mari Erlinda. Awanan da jay. Kanuray anyat mo paspasamak. Saan mo ngaklunan? Unyaya, pare. Oh, kasanungay. Matuloy ka di ipapantayo di San Nicolas. Makiderbeng. Ay, uwan pare. Iso ngay saganam tipunam. Wen, adda. Dakkel alaban da jay pare. Katpatsek nagswirti tayo. Sa bagay, nalalaing dagiti entry tayo. Winning break ko nam pare. Ay, kasi tibalon ko ang una ka. 5 mil laing. Uray, 10 mil kumamit. Hanggang pangalak nga ta. Amuhon. Mapanak man ken Mang Dalmasyo. Mangalak iti balor ti dua kaban. Hanggang tulagak ano mga bakak. Bayadak adagos. Uy, kasilangan. Nasaysayat mo't lang no, dakdakkel ti puna. Mapanakon kini Manong Dalmasyo. Kaya po yaw, ay iso Ninanang kan Erlinda. Na, Nga na, mga lakay ang sa ngaribulaan. Sige, urayan at dagay kwarta ni Erlinda. Kaya diyaman na kayo. Sa dino nga tatinang idultulinan na. At damat basit po na kon pare. Sige, bumawi tayo ita, pare. Agtalo ka kiti kabailan dagiti entry tayo ita pare. Gusto ti kondisyon dagi jay. Kan bareng mapasarunwan ti swirti tayo, pare. Wanya rod. Abusta utang pa'y ti daduma apuna. Bayada madagos magsubli tayo, pare Ingo. Namnama kasurwin tayo. Anyati ko lang, mapukpukaw, tiindulin mo a kwartam. Adda iti pandagdag iti badok iti aparatur na lang. Nikat asino nga'y kumatinangala, anak ko. Asino nga'y timakam mo nga da kwartam ijay. Siyak lang ti makam muna lang. Ay kita ma, ang mga nusan ba't nga ijay tinangikam. Saan man nanang? Ija, iti pang idultulinak. Agda nga tasimrak, aditay amma. Saan ko nga mo? Ay uwan gayam, napanan nga'y daing ka. Kasla dinagas ni Bantur itay. Kanada awid da karton ti manok. Ay, napandamanan nakipalot nga ta. Ay, una yun na pa nakadisgrasya tayo, pare. Wanya rod pare. Di tayo pa'y nakasubot man. Daytoyen ti kamalasan, nalakad tayo. At dakkel ti parikot ko pare. Ta ultimo iduldulin ni Erlinda a kwarta. Inalak. Anya? Wen pare. Pangalak nga ita iti isukat ko ijay. Ay, dakkel a parikot day ta, pare Ingo. Sa dino nga tati pagutanga. Anya pagpungpung tutam aya, sika, Erlinda. Kasanumot nga min tatang. Naglako ni Ingo iti Eric at jak ammo. Anya? Kat tinaglakwan na, sigurado nga yung panlot na. Ay, damagam tupay anak. Ang mga no, damot nang igatangan na. Kaniso pa'y ti atapak anang libas iti duldulin ko a kwarta. Ay, narigat day ta anak. Saan mo abasta pabasulin ti asawam? Awan sa bali, tatang. Asino kumati sumrek iti balay mi amangala iti dayjay ngay. Ha, makita na. Uray anya ti mapaspasamag. Naumakon. Nasaya ang tatakan, Senyor Ingo. Erlinda bakit? Mabaling ka di ang mga anak pa'y sakbay nga agsarita. Sige, nga makamukan nga agdao iti kanam ijay. Wen, sa akong timakaam mo bakit? Kasano nga tangay rugi ti mga ibagakin ko na ay. Dakil laki di ariri da ito ay. Narigrigat met nujak ipudno ken ko na.
Tawan na talaga tinamnamak a pangalak iti isukat ko. Kanya nga tayo ti sida. Kitagag man iti kasirola. Wow! Nagbanglon. Kasla tinula. Ay na, adadalakit ang nagsarao ti buksit ko. Na, talaga akarnit manok. Apo! Nagadunday ti alinuto ni Erlinda. Na, paguri ka. Tisa ka. Nagatidog ti kawot na. Sige! Kabilin naggapo iti palang partik ka nagiti paod mo, Ingo! Apay nga pinartim ida. Sige! Kabilin na! Siga, kiti tiyagpod no! Ay na. Siga tinang libas ang nangala iti indul-dulin ko akwarta iti pandag ti badbadog iti aparador! Saan ka di? Kwa. When? Nang ipanam iti nang ilakwam iti Eric! Impus tam iti panlot, saan ka di? When? Ang, Erlinda bakit? Lading ita. No kagura nak iti inaramid ko. Adaken kan, Ingo. Ngam ibagak kan ka, na umaakon. Agpili ka. Dagami ka dagiti anak mo, wenno dagiti baod mo. Magtinastaan na bakit? Kasta ti makunak, na umakon. No talaga di mo maidyan ti agpalot, saan ka nalakdan? Ngam di na ka malakdan a pumanaw. Nalawang? Saan, Erlinda? Saan kayo matapumanaw Sige, when? Isabdan kong tagpalot. Promise? Di kagdanag. Ilako kong dagiti nabatbati abaod ko. Kat iso ti isukat ko iti kwartam alinibas ko nga impusta iti palot. Aramida, Mingo. Saan nga agpatinggala ang iti sao? When? Erlinda asawa. Aramidag ti ibagak. Nasayaat! Tano saan? Mapukawan ka iti asawa kan anak. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Saan nga urayan ti madi apagteng sakbay nga agnakem. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyan! Lakay, agdindinamagan diti barangay tayo ti kinaman nagtulong da Sirela ken Elias. Oho! Kaya't dalang ti agpabigbig da kita at tao. Sigurado nga dapanggap da. Nga anya? Adda panggap da at tumapog iti politika. Ha? Adulamin nga muda. Agraraman dakit di Oh, di tumapog tamot iti politika. Aha, jak la agraraman. Inay, adda tao lakay. Sige, sa akong timang kita no, asino? Anya ti masapol mo, amalakay? Dumawat akman iti makan. Tamabisinak unay. Nagadulaki din at tao ay amang laklakalat ya muda. At daing may alakay dito balay itay, lakay. Mabisin ka no, iso ang pinakan kun At dalakit may pakan, di pakanan. Uwan ado matinatda amakan, iso ang pinakan kun Ay, ape nga ta. No asino laditan ti sumangsangbay dito'y balay nga agpatulong. Kahit kastala ti biyag bakit? No dagkasapulan iti tulong mo, di tulungam, no lakit di ta adda maitulong mo. Mas daawak lang amin lakay. Takanayon nga adda ti umay nga agkid daw iti tulong. No saan nga agbulod iti kwarta. Bagas matibuluden da. Wano saan, umay da mangibaga iti asukar kanda dumapay. Kastala ti biyag, kunakmanan bakit? No adda, ikamida. Ngam no awan, ay kat pasensyan Tamadimat nga agpayso ti imot, lakay. Katuan mat. No adda, tumulong ka. Ngam no awan, ay kat pasensyan Kastala ti biyag, bakit? Uy, amo manang si Rela. Adda nang nagkwachismis kada kayo kanila kay mo. Nga anya. Adda ka no panggapya tumapog iti politika. Isa tumultulong kayo iti karubayo. Anya? Uy manang si Rela.
agin tutulong kayo lakano iti padayo a tao. Gaputa kayat yung ti agbalin nga opisyal ti barangay. Saan apod no dayta? Saan kayo at tumapog iti politika? Saan? Awan mat ti panggap mi akasta. Addaan kami iti trabaho. Kat okay mat ti sweldo mi nga agasawa. Kan oray saan kami a barangay official. Makatulong kami lata iti pada mi a tao nga oray kaskasano. Aya? Ay, nana mameng, jagat gatangak agatas ngay. Oh, adto'y ti bayad ko. Kasta ti kismis kada talakay. Bay amlatan Kastala ti biyag, bakit? Di mo maikat daytay ti tao. Saan ka nga agungat? Kastala ti biyag kun kunamlatan? Wan. Kastala ti biyag at talaga. Addadag iti mang dadaal da iti padada tao. Ngam no siya. Bay aklat tay da. Taday tangaro ti pakabang-aran da. Ti dadaalan da ti kaaruba da. Ay, Iso asi ka, tumulong ka latta, no adag kasapulan iti tulong mo. No adag dawat iti asin, ikam. No adag dawat iti bitsin, ikam latta. Tanya ngay nga rod, kastala ti biyag kanayon mo lang nga ibagaday ta, kastala ti biyag. Agpay sumat. Kastala ti biyag, bakit? Adag dawat, adamat agpadawat. Adaw masidig diti parangan. May saba ka. Sigurado, umay agkid daw iti tulong dayta. Ha? Wan bakit? Kastala ti biyag. Mala, tulungan talat ta. Basta lakit di adda may tulong ta. Hello? Ha? Anya ka no lakay? Ilo, kunahan naman. Apay ina, saan ka nagilo? Ay, inayan! Adi ka ba umaawatan di English? Hello, kanak! In other words, hi! Anya ka no lakay? Diyan mo bakit? Sa bali mo ti pa nagsasauna. Ay, sakan si Simona! I'm Simona! Sakan dirina at kadaan may! Nana, agilukano kayo man, tadi mi maawatan. Ay kunak! Siyak dirina ijay ayan may! Ha? Kastaya, Nana. Reyna? Reyna iti fiesta? Awiyan! Ay tan, adi kan mamati unsak ay mamati ka ade! Ay mandaga angak! Ay mabisinak! Ay pumakan kayo kon! Ay ado'y makan yaw! Mga anak ko ma! Ay, wanina. Umay ka. Umunag kayo dita balay, tayong kamangan. Ay, salamat! Ay, bagat ka man di say sidayo mo. Ay, sigaak sandak ko ay piskaw. Ha? Anya apiskaw, ina? Medyak kayat day tadakkel a piskaw. Tuyo, kuna ni Mindeng iti dayta. Saan atuyo dayta, nana? Bangus dayta. Mabitlaan nga rod, tagluto ak ititlog, asidaan niya. Tanay, amangan numasitan kayo nga agpaiso, nana. Nayapay nga ina, agsangit kamatnan. Ay, adak amo di sumaak. Ay, amom din boy, May. Ha? Balayo? Aw! Ay, adak amo di sumaak nga rod. Ay, pagawidak nga ta. Ay, na! Ay, nayaw awanak sa mutan. Inyaw awanak din kakadeng. At dagayam ay aywanan da si Rila abakot kita balayda.
Bakit? Nayawawan ka no abakot. Agkabaw ka no abakot. Kat di na amo no sa di no tinaggapuan na. Ay, kadakadakwadan Agam no siya, pulos. Jakla kaya ti mga sikaso iti kabaw abakit. Nang runa, tajak matkapkapin anaw. Sabay agbili ka no iti si daon na. Na, di da pala papanawan. Maasyanda nga rod. Tawan mo ti masnop at turungan jay bakot. Lastog dakit di Agpabigbig da iti tao, nga isuda kat managtulong. Agimbabak ng dabal. Silas! Silas! Bumalik ako na ay! Asino ti pukpukawan nyo, Silas, ina? Sika! Ilyas tinagan ko, ina. Saan Silas? Ay siyabaw! Mga anak ko ay! Ni, apay, di nakapinakan ni Sirela? Maga! Sanak nga rod apinakan! Ay! Mabisbisinak! Ay, hindi parikot ni Ina. Saan mo kano pinakan bakit? Kat mabisbisinan. Anya? Kinukalkalpas na laang anangan. Anya? Ay, nalakay. Agkabaw at talagan na ito abako. Ay, sanak nga kabaw! Ni! Nangag na. Ala, in kay sa ganaanan iti kanan na bakit? Agan anos ka pailaan, kabayatan ti kada na ditoy. Naimbag tulangan, no adan tumangsukon ken kuana, akabagyan na. Kumusta nga gitarakan mo bakot? Manang Sirela. Ay nakat adapay laang ije balay Ay wanan mi pay laang, aging gang adda umay mangsukon kan kuana. Ay kahit nagpatulong kayo kadaing kadagiti masaknan, wano iti radio station, wano TV. Iti radyo na. IJDCWT nga'y, napanin pa public service nila kay ko. Ay, amom Sirila, kun kunada nga agin babak ng kayo ka daw. Tano asin uladitan, titultulungan nyo nga uray di yumat kabagyan. Ewan, isumat ti kun kunada. Hay, awan bibiyang ko iti bagbaga dagiti tao, nana. Saan abale? Ta saan mat adakas ter aramiden mi? Nana mameng, tay gat-gatangak asabon ngay apaglaba. Ay, wan, mabitlaag, malasang ka. Ay nalakay, masuruna kon. Tunggal mapanak ijay istor ni nana mameng. At dalat tamangag ko nga ibagbagada kontra kadata. Agin babak ng takano, tatultulungan ta ti tamat kabagyan. Saan mong ay taltalag kunakmat? Anya nga tano isardang tanti tumulong itipada ta a tao lakay. Bakit? Laglagi pa dahito yung pagsasao. Di man nagtulong, matulungan tumat. Ngumkit di, saan tamang namnamay ti dayta? Tinapatag, mayat tirik nata tumulong. Kasta lang, bakit? Lakay. Kasta latibiyag, ako nada. Wanmat kit di Jak mat sakitan ti basitla ang ama itulong ko iti padak a tao. Ngamday talaang talaga do ti mangeg ko asao. Hay masurunak mat no dadduma. Bahay ko ba kahit monte ang halaman doon ay sari-sari singkamas at talong Ni, sigarilyas at mani kantamta ka gayam. sitaw batane Ni, naragsak ka, ina. may silas man kantata ade Ha? Anjati ko na yung ina? ay kunak kantain tajay bahay ko ba ambam day tati kantak idi grade 1 nak Imbag man, tadiyo pa'y nalipatan. wen may
man kantata silas. Ay, Siya, da kayo latan ti mang kanta, Ina. itang orkukan ka na ito'y sarukod ko. No saan ka ngagkanta? Anya? Ha. Ay, Agbilang akiti maysa. Sige. Ready. Maysa. Bahay kubo. Kahit monte. Ang halaman doon ay sari-sari. Singkamas at talong, sigarilyas at mani, sitaw, bataw, patane. Ay lalakay, makakatawa ang amang buybuya kada kayo kiniina. ay. Napasubuak pa yan nagkantay ti bahay ko. No, bakit? Ay lakay, Hmm. kas jayak nga tamat no bumaketa, akas lakurang ti panunot ka, kun agkabawak to nga ta. Ay, katuan na. Ha? Kas talatibiyag, bakit? Ti tao, no bakit kan lumakayan, kas laubingan, anas kan payakanayon, ngay aywan. Aklunan tayo tatalaga akas tatibiyag, awan ti agtalinaed nga ubing. Ako, agkidawak man iti basit at tulong. Anya tulong ti kasapulam? Mabisinak. Ken ikandak ko may ti kwarta pagpletek nga agawid ijilaon yon. Ni, apay. Kasano nakadanon ka dito lugar mi? Ke Tagalaon yun ka? Simuro tak iti taga dito'y manong. Ngayon wawandak meten. Pinanawandak. Ketjak mo ti turungak. Anya? Bakit? Ingka mangalay ti kanan na. Tayag mo dito'y parangan. Uray dito yun amangan. Kanikam tumutan iti pagpliti na ang agawid ijay laon yun. Wan lakay. Na, adda ka di cellphone dagiti kabbalay mo? Aw yan. Wada yan. Apay mo. May kod ay. Itik mo kod ay. Anya nga itik, ina. Itik mo aday. Ibagam ay wada aksina. Ay, wan, aw. Adda cellphone jay anak ko. Barbaro adi din cellphone na. Ay, maya-mayat ya. Ay, aw. Isu nga, itik mo kod adi. Ay, Anya ka no lakay. I-text mo ka no, bakit? aw. Ay, ngam, ina. Jakmet amo ti number jay anak mo. Ay, inayan ka. Wada nga no cellphone mo. Itik mo adi. Itik mo. Agri-ring ti cellphone ko, bakit? Mabitlahan kasong bata. Hello? Wen, siyak na rod. O sige, sabton kayo. Okay, bye. Ne, asino ti kinasaritam lakay? Addan umay mang sokon ka ni ina, bakit? Anday ta manong. Naidisumin na giti impawit yung kada kami. Agyaman mabitlang tekang kayo ititangdan nyo. Oh, atoy, pagmerienda yo. Ay, agyaman kami manong. 5 gasot. Hintay nga rin na nagmerienda. Ay, agyaman kami manong Ito. 500 ko naman. Kwa, manong. Anya ka di dagiti awit mo nga imay dito'y ayan mi. Natnatang dagita kabsat. May sasako a patatas, may sasako a repolyo, sayote, carrots, beans, kenda dumapay. Nagadumutan manong. Itad ko kada kayo anang ay aywan kininanang ko. Ay lakay, adda dito yan ni ina. Ay, sik asa ay waltan.
Aw, sakit na, ina. Ay, kadak adi no adi kan umali. Agyaman na kada kayo. Tada kayo tinagkamangan to inak, kakabsat. Ngamin, saan mi ang mabantayan no daduma ni nanang mi? Kahit sa dinuladitan ti maturturong na. Aglugan pa itibas, ken daduma pa'y, akas ita. Nasaya at laangan ta nang ko iti radyo ti public service yo. Masapul abantayan yun anay bag manong. Kaasimot, nawan apulos ti mang tulong kan ko ana. Wen, ading ko. Mabit lang Ikang kayo iti kwarta. Ay, saanan manong? Saan mi apabayadan ti na itulong mi kaniina? O, atoy. Alaan nyo da ito 5,000. Pag market nyo. Ano ti kwarta, tamay sak a bumabalito kay J. Benguet a lugar mi. Kasla baratok da ito kada kayo. Isong awate mon. Kaya't kung agbalin tayo nagpapagayam. Kayan mabalin nyo mati umayagpas sa J. Benguet. Tapno makita yung ti ayan mi. Agyaman kami nga ron no kasta manong. Nasingpet kayo at tao. Kaya't kayo nga agbalin apagayam. Ay na, at dapay kas nga ito anak ti bakat, lakay. Kan nagadado anateng apasarabo na kada sirela. Isu nga rod itat iwarwaras da kada giti karuba. Aya, Mayat gayam ti tumulong lakay. Daytay si pupuso at tumulong akas kada Ilyas kan sirela. At dagayam mo tulong a maawat. ha? Uwan lakay. Isu abaliwan tan ti ugali ta. Tumulong tamot asi pupuso iti pada ta a tao, a makasapol iti tulong ta. Nulakat ada maitulong ta. Tamayat gayam. Titan gagayam tinaggibusan ti pakasaritaan tayo anaadaw iti pagsasaw akunana. Ti managtulong, matulungan tumet. Tampok dito'y programa tayo. Kastalo ti biyag! Alwagan niyo tamakaskas day ta kabarbaro asalasit ko. Nagina day ta. Nakurang 20 mil, ti balor na day ta. Ni ay, talagamot nila ni Adda manin kabarbaro ka no asalasit na. Nangipanan na nga ta kadagiti dati asalasit na. Itilaang napalabas a December dagijay. Kabarbaro pa'y nulabsam ti agsaog. Adyo day ta sirsiri pag di katawa si Kamarlay. Dagiti man agidis-diskarga iti salasit nanang. Di ta magaya mayan dalanay. Un nga ron nanang. Nagpa-i-deliver man gaya man iti kabarbaro asalasit na. Ay ka, adagarot kwartada. Datao. Di pa'y masukatanan tabinukbuk asalasit akawayan. Ay naanak ko aday ta ka madan ako nak. Madi ti kasta. Narigat no day talagap apal iti biag ti pada matao ti araramidam. Apay ngamin akastaan nanang. Saan nga agpapada na yan at ti tao? Anya! Apay nga adda dagiti agsubsobra. Adamot dagiti mangurkurang launay. Kas kada tao. Addan tulat tamot Oho, kanon tupay ngay. Awan latamukon. Nang runa kat ordinaryo laang nga empleyado ni Bert. Ay tinapatag anak ko. Mangmangan ka iti oras ti pandangan. Awan sakit mo. Kan adda na dayaw at trabaho ti asawam. Makaadal mo't dagiti anak mo. Ulita ka anak ko Surusuruan tayo kumati makontento iti adda kada tayaw. Saan tayo nga almanan ti ba nag-anarigat. Wano imposible magunod tayo. Tama di dayta. Siyempre, makarit na latamot da tao iti apal nanang. Uray asinumat nga ta. Nang runa mapanunot mo ti kasasaad mo iti biyag, nga awan latta ti asinsaw. Alaman? Ay kasi tinakunak. Sursuruan tayo ti mga klon iti adda kasasaad tayo. Kan makontento tayo. No kayat mo, Marlene? Alaang mo dagitay dati asalaset ko. Ipadawat ko talaga. Kababain mo't Pagbainam kumamat. Si kakit di. Agkakaaruba tayo nga rod. Agpaisaw lani?
Wan, nalagdapay na dagi jay. Nakita ka nga ron. No kayat mo nga laan, mga yabak iti mang pagkat, kat yagda di tabalayo. Ultimo dayta pagmulis siya ang pailaan. Si kakit dimat. Manumat la daytan ngay. Pag mirindaak lang, dagiti tambay di taa. Ay nagyaman aklan eh. Naimbag pa'y kada kayo. Tinawin nga agpabaro kayo iti alikamon nyo. Ngamda kami. Ay na. An-anusan milatan atay nabukbuk asalas at akawayan. Adalabasit pat masobsobra iti yaw-awat ni Satur. So tigat gatang ko. Kinapudno na, plano pa iti gumatang iti 45 inches a flat TV min. Ha? Anyan? Saan ka nga agdanag? No kagatang nga? Itid ko kan katay 24 inches a TV mi. Sayang matlang day jay no di mausa. Kuha. Agpaiso a second hand kan naggapo iti Japan. Wano surplus tay TV mi. Ngam no di mo pampagan saan nga gon. Ang mga nodan tumatan makunan nila kay mo. No ipadawat mo kada kami dagiti pagpalusan niya. Kababain. Awan kan kuha na dayta, Marley. Maragsakan kiti, ano itid ko kadagiti karoba, ngam ti madadaal matlaang dita ati mausar. Wow! Baro asalasin. Nangabak sakit di iti loto ni bakat ko Anya ka na nga bak itiluto. Anya abaro ngay bagbagam mo. Uwan matiti Kasla inabak kun itiluto da ita talibray. Marli. Ay na, naawanan ti padawat dagiti kaaruba a pagpalusan da. Saan kan makatugaw pa'y iti kasta kapintas, Berto. Nanusan latan, tinabukbuk at tugaw akawayan. Kaya't mo asawan. Matang dalani, iti kabarbaro asalasit na. Kat impadawat na kanyak dita. Yak kumaalaan, tadabain ko. Ang impadeliver na matan dito balay. Anya kumapay ngay. Narigat mo't agin didi akpailaan. Tawan mo't nga rod ti may gatang datao. Kasano mo't nga men, kontento mo't latan ti asawak iti kastoy abiyag. Awan pa'y arapaap na mo't iti biyag. Na. Makasair da kita balikas mo bakit? No, makakadin kanyak. Ay nalakaysan asika ti kaumak, ti kasasaad tayo iti biyag. Apay, kastoy kadilatan, aging ga iti agornos dagiti sakata? Kastoy kadilatan, Bertaw? Oh, kumusta, pare Bert? Ne, nagbakasyon ka ba't gayam, pare sa tor? Mailiwak matiti pamilya, pare. Ay, una. Nabayag da di na udin na panagawid mo. Iso nga, Rod. Oh, kumusta ang titrabaho, pare? Ay, kasi tisigod Clerk latay di munisipyo. Pare, kayat mo tiyo masenso. Sumurot ka kanya kiti panagsublik iti Manila. Narigat mo ti basta pumanaw iti trabaho, pare. Ay sus, ado ti oportunidad iti syudad, pare. Kita na ka. Kompleto ti alikamat. Ada pa'y kutsik. Ken, nagpintas ti naparamid ko abalay may. Gasat ka nga rod, pare. Ay, huwag gayam. Nagpagatangak iti kaldeng, pare. Umalati ko kanto inton malanta, pagsaritaan ta na imbag timbaga. Panunutom mo't anasayaat, pare. Nagkita kami itay kanila kay Mao, Merley. Nagdardaras, maladaw ka nun iti trabaho na. Ay, kasjelatan nga inal daw anusan ng tinagbasit a sweldo na. Imbagak nga ro, sumurot kanya kay Manila. Ay, awan sa tiara paap na nga umasinso. Oh, Merley. Agmerienda tayo pa. Tanay, mapan kami no madamdama igi San Fernando. Ay, ha? Hingam gumatang itay nabayagan nga arapaap ko ang magatang appliances. Ay, imbag kayo pa Sana bale, pa-deliver ko matadagos tayo daan at TV mi iti salas na sumangpat kami. Ay, Win! Itid mo langan kadakwada, bakit? Wan tako namat ni Marley, no di mo pampagan tayo TV da, saanin nga ag-on. Aya, sa bagay, kaano lang nga nagatang dayta TV tayo? Sa to, Lani,
Kababain pa ano. Ay, sus, kakiti nga tao. Anya ko mati pagbainam. Saan mo matadaw-dawatan? Da kami mati si Pupuso amang tadkan ka? Iswasaan ka nga tadkan pa'y. Marley, anak. Adun sa una yung tinaitadkan ka ni Lanay. Ay, diyak ko maalaan, nanang. Ngam pinai-deliver na matin kadag iti babaro. Itay simang patdagi matang iti kabarbaro kung dakil aflap bibida. Anak, Ay, nagasat unay nila ni nanang. Naging awat ibiyag na. Ngam siyak, ay, bakbak itanak paikit din. Gapo iti kinarigat tibiyag. ay talaga kasta tibiyag, anak ko. Saan tayo nga agpapada iti kasasaad iti biyag? Agam do pa'y kasta. Agpapada tayo iti imatang ti apo. Di ko nayo kit day. Pulos nga awan arapaap tay manugang iyo. Ay, saan ka nga agsaw iti kasta, anak? Agyaman ka kit di Tanasingpot nga asawa ni Bert. Oho, mayapoy ayaday ta. Ni ay, nagloko na ito'y ngaubingan. Ngam adagayam na sa ukan-kuana ni Sator, nanang. No kayat na, sumurot ka no kan-kuana ijay syudad. Tay serek na iti kumpanya nga ayan na. Naladaw kamot anagawid. Ur-urayan na kaitay ni Sator, tadan sa ibaganakan ka. Kayat na amamuan ti pangideng mo. Panunutag pa yan na imbag, bakit? Narigat agdardarasudos. Na, anya pa'y lati panunutom dita. Jak tupay amo na niya trabaho ti pangisirkan na kanyak. Ay sos, di ka kumanagawid anasapa ta nagsarita kayo. Agpamanilan sa ngaminan no bigat, tada ka no awag tay bus na. Diin to nagbakasyon manan. Kanon tumanan nga eh? Sana bali bakit? Tanatalgad mo ti trabaho. Natalgad? Kat no agkurang pa'y apara ka dataya. Na, aday ta ka manan ako na. Nabanuga, mabalin ka di. Saan ta agsubang may papaniti day ta? Ay sos, talaga kit di akontento kalatan iti kasta ka sa saad mo. Agbuot kan di ta karson mo, ngam awan latat ti asinsaw. Hay, no mabalin la kumaasyak ti sumurutan kat agtrabaho ak ijay. Siya akong ti sumuraw. Anya? Talaga na uma akon iti kastoy aka sa saad bertaw. Na uma akon, mawatang! Abay, anya ngamin ti trabaho day jay asator aya ijay Manila. Takastalatat ti apal ni Merle iti gayam na. Saan ko nga mo, tatang? Tanong kagangay lang nga empleyado. Saan nakasta karang ay ti biyagda? Ay malaksid ano adamot sa bali at trabaho na. Gusto kayo, tatang. Sa bali, tiatap ko na. Narigat matkit ti agi papan. Nas nga dalam mat adag iti paspasamak anak ka. Ay narigat ti agdardarasudos. Ta mga numairubo ka laang. Dahita ti sana mawatan ni Merle, tatang. Ay kat ilawlawag mo kan kuha na Kastama tararamida. Ngam umtas apagapaan mi dahita. Awan kastayag sarita kayo anasaya at At tup-tup pelak lang, tatang. Ay, ngam numapunwanak. Mabugkawak kat ngatan. Aging kat kabalam, liklikam nga agapa kayo anak kao. Narigat ti agasawang agapapa. Amok, tatang. Ngam amangan numaybusmet ti anos ko. Ay, awan na ilinmod kanyang abalayan. Kanayon ko, akasarita ti anak ko. Tajak mo't magustuhan ti aramid na numaminsan. Managapal. Amo madakas ti ibu nga tinalabas a panagapal, abalayan. Nang runa no apalam ti adda iti kaarubam. Ay, naimbag ko no adamot nga ron kabailan na. Uray payadda. Awan nasayat nga ibungan na dayta. Gapulang tadi mo kayat ti marimbawan. Uray sad mo nakasapulan. Kayat mo matay nga dakin ka. Ay, madi Saan ko nga ambaw? No apaya nagbalin mo tanakas jay ni Merle. Sipod nagkarubadakan nila nay. Abalayan. Anya ka nung amin ayat ti trabaho ti asawa na iya Manila. Ay, saan ko nga ambaw abalayan? Hanggang naglupos da akas laulag ako nada.
Anya? Ay, Sa bagay, narigat matkit iti agatap iti maday. Wenno dakas iti pada a tao, abalayan. Ang mga mag, no adda maikaniwas nga aramid ti asawa na. Ay, Beb, si Mang Pagayam ni pare sa tur itinabi eh. No ngay mapan katakasarita. Anya ti baga? Ay kat no lakit din napintas ti trabaho apang isarakan na kan kaigay. Anya nga tano sumurot kan lakay. Kayat mo amaya dayo ak kadagiti duangan anak ta? Kastamot ken ka? Idinto ta makita ti kinaragsak dagiti anak ta. Tunggal Sabado ken Domingo nga dakiti din nayo. Ay, umdas ka di daytan? Agbakasyulak man. Talaga kit ding awan arapaap mo itibiyag. Ammo, Marli, bakit? Narigat tinalayog unay nga arapaap. Nang runa, no amom amarigatan ka amang ragpat. Ay basta, nauma ako ni tikastoy akasasaad tibiyag tayo, Bertaw. Hay, Kanayon kumot nga ibagakan ka. Nga, anya da dyan? Kasla da nagsardeng alugan dagiti pulis iti batog, Marli, bakit? ha? Apay dagita apules. Sa tornino di Lagos! Rumorka kat sumuko kalangan na si Tatanlugod! Sana ka sumuko ka na kayo! Sumuko kan! Matiliw dakto lang na may sakto na bangkay! Amen, nagsakan na kayo! Saan ka na lumaban sa tornino? Napalawlawan na kan! Unakmat asa anak ka sumuko! Take cover, man! No! Saan kayong agpaltog? Sumukot ni Sator! Saan? Saan ka sumuko? Get him! Dead or alive! Sir! Fire! Saan? Bakit? Sigud gayam awantad ni Sator iti nagduduma akaso. Ken addapay gayam kagud 2 milyon ang nakatuon iti ulo na. Para iti asino man ang makatiliw ken makaipatuldo iti ayan na. Ay, Diyos ko. Ngem kinaykayat na ti limaban, ngem ti simuko. Nga iso ti nakatayan na. Ay, kaasimot nila na eh. Kandagiti na uli lang anak da. Ay, ngem naginawan ati biyagda. Sigurado nga adu ti urnong da, Merli. Agbyagda na ginawa, nga uray awanan ti ama ti pamilya. Ay, Bert Lakay. Pakawanin na kumaa. Ha? Ikari, rumbang ama kontento ako iti adda kanya. Saan kun nga apalan ti padak a tao, nang runa kadagiti material abanag. Ha? Si kapay laeng ti kapatgan, Lakay. Di mi kayat amapukaw ka kadagiti anak mo. Agyaman akmet tanariing kamot lang iti madi nga arapaap mo. Saan ka ngagdanag? Adda na pintas nga ipadamag ko ken ka, bakit? Anya ngay day Lakay. Manipo din to may abulan. Maitalo akon. Ket natural, ngumatumot ti sweldo. Ha? Agpaisaw, Bart? Un bakit? Nagbunga mo't lang ti panagan-anos ko. Ken panagbalin ko anapudno iti trabaho. Ay na, nagsayatan day tada maglakay. Day ta, tirigalom kanya. Day ta kadilaan? Tawanon na yun na. I love you. Korne. Ditan tinaggibusan ti pakasaritan tayo anaadaw iti pagsasaw ako nana. Ti sobra a panagapal awan tinasaya at nga ibunga na. Ana itampok dito'y programa tayo ana Paul 1. Kastala tibyan. Na, nagpintasan ti supa ang binagkat dagita a lalaki. Agin
Gugangay. Ato iti tangdan nyo anang bagkat ka lang iti ginatgatang ni. Ha? Danan nyo kumadita balay ni, ha? Uy, ma'am! Sige, ma'am. Sige, Bagkatan tayo, tayo tayo. Ni Darlene, ti akin kukwa? Mas daawak, Petra. Kalat nga imasinso da Darlene. Amom ka de, kimatang daman na iti salaset da. Kat nagpintas si ka. Adagayam igatang da, di kumatang da. Idi na panalawas. Kimatang da, iti nagdakkel a washing machine da. Kan dakkel a TV. Agraman dakkel a ref. Kat, umapal ka? Saan anya? Ang, agsiddaawak nga rod. Tapay nga agkaragatang da iti gamit da. Ay namel ba, ado tiwagas ita tapno maaddaan ka iti appliances. Mabalin mo't maaddaan ka iti appliances iti installment payment. Dayta lang tadakdakkel ti gatad na. Ha? Imposible. Jackpot siya na kasta tinaramid da Darlene. Anya lang ti trabaho ni Darlene ngay. Sales lady lang iti department store. Sakat nila kay na. Agpapay lang iti may sa atelier. No, anya la ditan ti makitkitam si Camel ba? Oh, anya nga iti katangam? Awan, umayak lang makisarsarita kan ka. Hay, pasensya kan. Nga muston ti panagsarsarita ta. Gaputad da pa'y aramidak. Agaramidak pa'y iti pulburon kan ice candy nga ilakaw. Jak kayat ti masinga. Napatag ti oras kanya. Sige man langan. Agawid ako. Nagpintas ti ginatang ta asalaset lakay. Saan ama ibagay ti balay tayo tadaanan? Sika man, nusukatan tayo, daytoy balay tayo. Tanagdaan mo't ngagbayson. Balay ta pala daytoy, idi kas asawa ta. O sige, padakkelan ta pa'y daytoy balay tayo. Sige, adakan ka, bakit? Saan kan nga agtrabaho pa iti talyer a pagpapaayam? Tasikan ti mangi-manage iti pan nakapadakkel to'y balay. Ay katuan Ngam no siya, bayan naklatan nga agtrabaho. May-mayat matlaang no sumreg aklat talakay. Ang mga noan niya pa'y ti maibagadag iti tao kanyak. Bayam latan niya ti bagada. Saan mo't nga isuda ti mangbangtad iti kwarta tayo? Apal dala dayta? Wen nga rod. Ay, nagadun ti mangmangag kulakay. Ngam jakon ikan kano. Tamok mat nga apal dala dayta atakes. Bay aklat ta ida nga agsao-sao. Basta saan dalakid di asubsubraan. Tamang ano at damatibab ko tingiwat na. Saan mo idan atutupan? Agsakit la ti ulom kadakwada. Talaga mo't da Darlene na. Pagpabarudan iti balay. Hello! Uwan nga ron, naimbag na pa eh. Agubog na tati kwartada. Pagkunamad. Wala, tao mas asinsugan. Sana kaskada tayo. Arigat lang tati adda pa nagbiag. Tiko ng kit ang mga nakot kupit ni Darlene iti kwarta iti department store nga ayan na. Saan ka di amay sa kahera? Ha? Gan, amangan no may samot ang kamang ti sindikato ti asawa na. Ay, Kakano ti saraling. saan ka ngagsasawi ti kasta? Tawan mo't pamanagnak mo. Aha! Pangalanda ngay nga ro di ti kwartada. Ay na, ikagsasawi ti sanapod no. Ilakit maidarom ka. Aha! Maibagay launay kin kadeta panagsasaong bakit. Gaputa sumanao ka. Ngam awam mo't pamanagnak mo. Narigat ti kasta. Tama nga numay sarsarak ka. Nagbiit ti pa naglabas ti aldawan niya. Malmalpasan ti balay da Darlene. Wan Petra? Hanggang, membro lakit din ni Rudy iti sindikato. Ay sus, delikado na dagipulong kadag iti panakabag iti lintag. Anya? Membro ti sindikato? Tila sasawamot sika. Katuan, kanamom ka de. Adda ka aruba tayo anak kasipot kadakwada ijay department store a pagpapaayan ni Darlene. Agasem, nagado ka no ti ginatgatang da. Pasig akawas da, kanda dumapay. Ules, kortina, kanuan niya pa'y dita. Anya? Kan amum ti agwarwaras adamag dito'y Petra. Agkupkupit ka no ni Darlene iti kahang nga igam na iti department store a pagpapaayan na. Anya?
Kas tanga-tangag paisa? Wan, no sana po no? Pangalaan da ngay nga ro iti kwartada, alaman. Iso ang membro lakit din ni Rudy iti big time as sindikato. Ay sus, delikado ti biyag na no kasta. Ay sus, di kagsasao iti kasta, Melba. Nang runa ta di mo napanaknakan. Iso mat ti mangmangag ko adamag. Oho, si kalaang mat tinakangagak iti kasta. Iso asikalakit day tinagtaudan day ta chismis. Hello, Petra, Melba. Agkasangay ti inauna nga anak ko intong Sabado. Maawis kayo amin agraman pamilyayo. Umay kayong iti balay, tag-celebrar tayo. Ay, wala, Darlene. Umay kami talaga. Naimbagpay kan ka, Darlene. Umas asenso ka. Kastala ti biyag, Melba. Agbali yung matipanawan. Ha? Sige inakonta ka sa pulandak ita iji balay. Inak tumulong nga agluto para kadagiti trabahador. Ay, nagbiitan, Darlene. Malmalpasan ti balay mo. Manula abulang tinapalabas. Gaputa nagagat dagiti karpentero. O sige, inakon. Pasikat talaga ni Darlene. Che, kundi alahas pa'y itan. Ay, unay kan. Umapal ka manin ako na. Aw, anya. Umay ka iti kasangay ti anak na. Ay, jak laag tatakon. Jak kaya taramanan tinagtawd iti narugit apag sapulan. Ay, naimbagdan na sabat ka, Darlene. Damagag lang, nupudno dagiti mangmangagaw. May papan kada kayo nga agasawa. Anya dayta, Nana Inga? Ay nabalasang kaw. Adaw ti mangmangag ko nga ibagbagada kada kayo a pamilya. Gaputakla at nga imasinso kayaw. Anya? Ijay istor ni Petra tinakangagak. Kat ni Melba tinangibaga. Asi kakanaw kat agkuskusit ka itigam mo akahay pagtrab-trabahwam. Akas ka share. Kat ni matla kay Mau. Miyembraw ti big time syndicate. Anya? Iso ka di abimak ng kayaw. Tapod na ti mangmangagaw. Talaga ka di asaan nga agsardeng ti chismis kontra kada kami? May mayat sakit di nga idarum ko dayta nga agiwarwaras Ha? Ay isaan asyak balasang kaw. Indanon ko laang kan ka tinangagaw. Kat ni Melba ti mismo anang isawang. Matakdarak dayta. Uray ni Petra. Nangag na magngimbaga ni Melba dayta. Takdaran nyo dayta, Nana. Gaputat talaga nga idarum ko ni Melba. Agruamon daygay a babae. Wadno ka, Petra. Ay di kan aglibak pa'y Petra. Kasi kati kasarsaritan ni Melba. Kat nangag kumait. Isong arud amas da awak unay. Hay, Wonderline, pudno nga imbagbaga ni Melba ti kasta. No kasta nga rod, kumamangak iti barangay hall. Agreklamo ak, kat no saan amarisot iti barangay, dumanon iti korte. Agruam day ta, Melba! Melba, ala ka, idarom na ka ni Darlene. Gapo itimbagbagang miyembro nila kay na iti big time as sindikataw. Kan kasamatan itimbagbagang, ang nagtaktakaw ni Darlene iti kaha nga igam na iti pagpapaayan na department store. Anya? Ay sos, inka nagpakawan kin ni Darlene sakbay amapan iti barangay hall. Agpakawan kan kwa na. Ha? Ibagbagak ti pagsaya ata, Melba. Sino tinangidanon ka ni Darlene asyak tinangibagbaga iti Ay kasay? sos, saan kan nga panakalpay? Di kan makipinatangkan, tatalagamot asika tinagtaudan ti chismes. Anya? Sige, no di mo kaya't ti makisarita kin ni Darlene, makamu ka nga raw. Natangsit kamot ngaming Melba. Mala, makamu ka. Bye. Ay, hilaw! Hilaw! Nita, inidepnan! Oh. Makitam ita, ibunga tayo kinalabid mo. Naisarsarak kan. Imbaga kan kaasaan ka nga agsasao itisan apod no. Di lakit maitarong ka. Ngam, anya nga tinaramid mo? Kwa. Amok aya nga idanon da dagiti imbagbagak. Naglapayag ti daga, Melba. Kaya't husto ti kuna ni Pitrakan ka. Ingkakit makisaritan ka ni Darlene, itamad lang. Sakbay ako mamang iti barangay. Kababayin ka lang. Anya?
Bay aman tasong bata? Di ka man aging papatangkin, Melba. Tawan laban mo. Inton ko, daytan ti pakay balbalodan. Agay mala, makamu ka. Anya? Ing ka makisarita itamat lang, bareng agbaliw pa iti panunot na. Kat mapakawan na ka. Aklunok, Darlene. Syakti nang ibagbaga iti madi kontra kada kayo nga agasawa. Inton maminsan, saan kan nga agsasaupay iti saan apod no? Kano agsao ka man iti kontra iti padam a tao. Naskan nga ada pamanagnak mo. Nalawag ka di, Melba? Wan. Agrub-rubwat ako na mapan iti barangay hall, Melba. Ikamang ko da ito iti barangay. Ay, saan ka din Ay, pakawanan na kong Darlene. Ay, sorry. Wan, mapagawan kan? Ngam ka sa no amaagasan ti pamadpadakas nga inwarwaras mo kontra kada kami? Dinadaal mo ti dayaw ti pamilyami? Kwa Darlene. Basta pakawanan naklatan Kinunakmat, mapakawan ka. Ngam saan mabalin akas talatan, Melba? Naskan ngagmulta ka, gaputad dinadaal mo ti dayaw mi agasawa. Anya? Anya nga'y timultak. Kayat ko ngagmulta ka kada kami iti 5,000. No di mo kayat adumanon da ito iti barangay. Wano iti korte. 5,000 pesos? Wana! Mangarami dak iti kasuratan. Kat agpirma ka. Agmulta ka iti 5,000. Kat no aramidam pay. Triplenton ti multam. Uno saan? Pagbaludan ti pagturungam. Pangalak nga iti pagmulta. Ay, saan kon aparikot dayta? Basta agmulta ka. Kat kayat ko anakasangulat tadag iti barangay officials. Anya? Ay, awan mo't gayam serbit ti panakisaritakan ka. Pangas ka mo't atalaga niya. Anya? Imayak lang arudan makisaritakan ka. Tapno saan mo nga ikamang iti barangay officials. Ngam, ayabam lagta ida? Ha? Gapo ka dit, adon ti kwartayo? Isuan nalastog kan? Nakarit ka? Gapo ta adon ti kwartam? Iti dayta pa nagsarsaritam iti mismo a teritoryok, Melba. Nayunak ti multam. Madublen ti multam. Gapo iti kinabastos mo! Ita, Melba. Ikan ka iti pawayway alimang aldaw tapno ited mo ti multam. Dayta ngamin, tadi kag tantanang agsarsarita, Melba. Sige! Pagtitinulungan dakon! Uray da kayo a barangay officials! Sige! Imamagdaklao na yun! Nagarit ka atalagaan niya, Melba. Talaga adi mo ammo ti agpakumbaba. Pues, kitaan ta ti makabaol. Itilasod ti 5 aldaw kat di mo pa'y naited ti multam a 10,000 pesos. Ikarom laangan, iji pagbaludan! Anya! Unay kamot ngaminan, Melba. Tangsit ka pa'y lang. Idinto ta si kalangarutin ti nakabasol. Agpapada kayo kit di amin, ha? Pag may sandak! Ha! Si Kapetra! Lipatan ka na gayam! Apay, kaano pa'y anagbalintang agayam si Kamelba? Saan kamot agayam? Tawan ti gayam ko akaskan ka. Anya? Wan man. Apay, aggayam tayo nga man, kat saan man. Iso apang nga asim ha, saan kan nga umay dito istor ka, tanarigat ti mairamraman iti kinachismusam. Ansel mo lakay, kasanuitan. Awan pa lang na iremedyo kapag multak. Kat may kapatan ngal daw ita. Kasanuitan. Mabutang kamot lagayam. No kumata nagpakumbaba kalatan ka ni Darlene. Di saan na kumani na yun ang timultam? Lakay. Nagpaibalod ak sa amatan. Tawan mo't pagmultak. Anya? Ay kat, ada ka ganito na. Ha? Mayat mo't iji pagbaludan. Taagtug-tugaw ka la ijay. Ken libre pa iti kanem. Ay, nalakay. Tulungan na ka mangiremedyo iti kwarta. Nagasam nga ti 10,000 pesos. Yung ka makisarita ka ni Darlene. Takisaya na timultam. Duwatan na. Tulungan na, lakay. Ay, Jack kayat. Kanawan may tulong ko kan ka. Gapot at pinagbagaan kay din. Ngam anya. Di ka mat din nga. Sulbaran ti parikot mo. Di nang iramraman.
Mangibabayin ka nga asawa? Ay na, Anselmo Lakay. Tulungan na ka di Tulungan na. Anya? Kasayak ti Muntam? Ay na, pakawanan na ka din, Darlene. Saan na maulit pa'y? Agbalbaliw akon. Ay, kasyan na kuma. Tawan pa nga lagi di pagmultag. Pangaasim ka di Saan nga agbali ti pangadeng ko, Melba? Masapul arit na ti bunga ti kinatangsit mo. Kan kinalaing mo amang dadaol iti pada matao. Kantap na ibagakan ka. Ado ti kwarta, gapota na pagkasatanak anangabak iti minilyon a kwarta. Iti loto. Iso ano di ka agtungpal iti nagtutulagan, paibalod kalangan. Kabaalak day tataado ti kwarta, Melba. Anya? Ay na, ay sorry Darlene. Ay pakawanan na kuma. Pakawanan na. Ay kasyan na kuma. Kisayam ti multag. Pangaasim, Darlene. Titang gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritan tayo ita, anaadaw iti pagsasaw akunana. Di ka agsasaw iti saan na pudno, tilaket maidarum ka. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan!